From Darkness to Light. Kini kedai ke program ke baju peluang mana kesana bapok kesenang Moolamylliang ke bahak bapok Sdang District. Kini ke kerau ya kajing pentabah ya kesenang dekat Christmas ke dong bagi dor ke beper. Kalau jukring ya ke pagba keleng-keleng jung ke jelabat kemjuru wana cabar jelabat cabar biru. Katum ke tu jung orang bak senang jung ke Moolamylliang ubah amat paceng la tu mamata kesenang ya ke like Christmas pentabah na dekat Tarik untuk ubenai. Terus ke Tarik jauh ubenai ubanwan. Ala ke Tarik, an pentambai kini kelai jauh an pijong ke Shillong, Dr. W. Khaluki ubanong ke Kongsan, ikong Santa Mary Shilla, inlong isembut Kongsan. Hadir mana pentambai kini kelai ke Tarik. Kandan sekat program ke Arku Tarik untuk ubenai haka bahkan dalam Christmas concert bina sementa lagi kenhu taken aback na mongap the Lins na Sdang District. Nanta ka Arku Tarik perkandan ke music night haka bah onyes sementa dau ilat mitri dekat DJ Wan Shang. Nakam tayo tigib ka sa amir ang urang masnong kilawan sa apa Tista Guest House, East Side Inn, Manmea Guest House, Wika Guest House, kunjuru tigib ka wan sa kanila jaka kilawan take number Google Map Moolamylliang Presbyterian Church. Ini kilawan scan QR code wala pun ilang hangli.